Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sadia pun pemanayari narina umia maka penggulalan sa iwi naguguna pananadun. Nadia mili ko kurmat nadi ipalilay lang ko mga tao ko minumbo ko municipality po na piagapo. Kana na uniyo ko ng mga raga na mga nguda aprinuranong kami. Sa kalukalugat to man iba so pakalipat na uba ko na makatad masamis na babasadarami. Na ayaman la aprin na rin ako namin lang kaya makatutaling maamanan na base mertan no sa punapiaga po. Ada sa lakaw kinuran eh. Adi na nasok pamilya atang buti. Aayad na gandarusa. Abo suli ngayon na adi na sudato mimi. Pamilya pa na gandarusa. Nasi masampurna sa di ka pangano nasangka iatur gandiiran. Ada salah ko salah dan nenek ilibin. Adi indu daya nang kaya Princess Abulawan. Ini biru ya ayu nambu ini usang kaya turgan de iyo. Adi urugu kuna bantuga ang kaya abay sa presidente ada salah ko kinabay ya edna sulidi panundi. Ay pagadilian na so bantugan o mananur asal day ko na sa ginukat asar sa diket tanuran. Nalo magadera no nakubat ang ramin bro sa kasama ni tanan sa katin at tangkay ni bin sa suli sa wassalam.
kami lihat angguti inasakanu mampu benang na beteng raming gerau salah duwi na beuy ala dunai nuan dana obeani usembia sokadari nurani eka otang kade besani watang kede pagerini iya salah denai nuan nana ena beuy ya dia anak sotang na bisa persidinti ladu bangsa beuy ala dia na beuy ina buso sekretari ala dia una pisang anata mana aku tarisinyo wala dio muaisang akatana mi papantao na mabulon ako tumanuri
saya.
tuwa